Hello, ladies and gentlemen, wherever you are, whatever you do, of course, it's your boy forever for real. Mtoto kutoka Jerusalem, King of Sheba, Jesus Rwanda, the one and only kama kawaii, Kiev Zets Ensemble right now, Omicron. Guys, reka nangire mbasuhuza aho merereye hose, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, ndetse mu mujyi wa Kigali, no kwibagiwe kandi nawe uri muri diaspora. Guys, ntabwo twaduherukanye, ariko uyu munsi nabwo nkaba mazanye inkuru itari nziza kuri showbiz nyarwanda. Ngira ngo murabizi ko showbiz nyarwanda muri ino minsi isa nkaho bitameze neza, kuko amakuru mabi niyo ari gucicikana yonyine, nubwo harimo n'ameza ariko amenshi ni amabi. Ngira ngo murabyibuka ubwo duherukana, ubwo nari ndi kubabwira ku nkuru y'umuvandimwe wari witabye Imana Iva Bravan, ndetse twongera kumwunamira tuvuga tuti Imana imwakire. Uyu munsi nabwo mbazaniye inkuru itari nziza guys. Ndabizi ko itari bushimishe abantu benshi, cyane cyane ku bantu bakunda uruganda rw'imyidagaduro ariko mu gice cya comedy. Ni inkuru y'umunyarwenya watawe muri yombi kuri uyu 22 ahagana isaa 9. Inkuru dukesha igihe.com, aho cyanditse ko umunyarwenya umwe ukunzwe cyane ukiri muto mu Rwanda yatawe muri yombi azira icyaha cyo guhohotera umuntu. Ku mategeko ntabwo ari uko babyita, bakita icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Mwakibaza se uwo munyarwenya ninde? Uwo munyarwenya nta wundi ni uwitwa Kanyabugande Olivier. Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyaxo muri comedy, niwe uri imbere y'ubushinjacyaha. Ngira ngo ari mu maboko aho yatawe muri yombi akekwaho icyo cyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ngira ngo twinjiye in details guys, uyu munyarwenya yari ari mu murenge wa Nyamirambo, aho ngaho ni mu karere ka Nyarugenge, aho ngo yarigiriye muri restaurant agiye kwifatira ibyo kurya, hanyuma aza guhurirayo n'umuntu, baza kutumvikana ku bintu bimwe na bimwe, baza gushyamirana gakeya. Uyu munyarwenya ngo amukubita icupa ryo mu mutwe ndetse anamukubita inkoni aramukomeretsa. Ibyo byabaye tariki ya 18 z'uku kwezi turimo uyu mwaka, n'ubundi nibwo yamukubise akamukomeretsa. Hanyuma uyu munsi akaba aribwo yatawe muri yombi, akaba acumbikiwe muri sitasiyo ya RIB i Nyamirambo. Ngira ngo murumva ko ari amakuru atari meza guys kuri showbiz nyarwanda. Ku bantu mwese mwakundaga comedy z'uyu mugabo ukiri muto cyane Nyaxo, ngira ngo murabizi ko abikora neza cyane, ko ari no mu beza ba mbere mu gihugu, ariko kuri uyu munsi bikaba bitameze neza ubwo akurikiranywe icyo cyaha. Ngira ngo abamukunda mwese mushobora kumusengera, wenda bikaza gushaka ukuntu byakorohamo ukuntu, kubera ko iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa guys, iyo gihamijwe n'urukiko, mu mategeko batubwira ko iyo bihamijwe n'urukiko uhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5, ndetse n'ihazabu y'amafaranga 500 y'u Rwanda atari katarenga miliyoni y'amanyarwanda. Ngira ngo mwumva ko ari ibintu bitoroshye n'aka na gato, ariko ngira ngo twizere ko wenda Imana iri buze kuba ku ruhande rw'uyu mugabo, nk'uko yaba no ku ruhande rw'uwo nguwo yakomerekeje, kuko nawe ni umuntu kandi nawe akeneye ubutabera. Ngira ngo icyo Imana iri buhitemo ko aricyo kibaho, nicyo kigomba kubaho, ariko uyu musore tugomba kumusengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaza kubikora neza. Murakoze cyane guys, subscribe, like.